Aze umukunzi wakadasohoka wa UTD Sports Info aho uherereye hose nkuhaye yambu Imana ikomeze igushyigikire. Niba utarakora subscribe nyabona yikore kugira ngo ujye ubona amakuru abagezweho y'imikino abari kuvugwa hirya no hino mu itangazamakuru bitandukanye, cyane cyane mu kipe y'igikundiro Rayonsports. Nimuze duhurire hamwe tuganire, nkufitiye operation idasanzwe uyu munsi ngira ngo tuganireho kuko imitwe yapfanye aruna majaliwa. Ese niki cyabaye? Rayonsports yashakaga ko imwirukana ariko imitwe yamupfanye. Inyuma y'amakuru akomeye cyane y'ibanga rikomeye Rayonsports yatahuye isanga n'ubundi nta n'imvune uyu mukinnyi yigeze agira, kandi ikibazo mu Rayonsports yari isigaranye gikomeye nuko mu kibuga hagati idafite umukinnyi nka aruna majaliwa. Rero yatangiye gutekereza kuri Niyonzima Olivier Sefu. Uyu mukinnyi ari buze kugaruka mu myitozo, by'umwihariko uraza kumenya byinshi mu Rayonsports. Mwamenye ko yaraye inyagiye ikipe ya interfoce. Rayonsports itari iherutse gutanga ibyishimo, ni byinshi byaranze uyu mukino. Ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo n'ubundi wari ukurikiyeho Rayonsports kugira ngo ikine ni ekipe yamanje kujya mu myitozo. Ni byinshi abareyo muri rusange bagiye binenga kubera ibikorwa bitandukanye, ukaba umwuka watangiye kuba mwiza mu Rayonsports. Itsinda interfoce irafite umutoza mukuru, byose uraza kubimenya 5/5. Reka nkuhe ikaze tuganire kuri izi ngingo ziremereye cyane, duhe igitekerezo ubundi usangize n'abandi iyi nkuru kugira ngo birusheho kuba neza cyane. Imitwe yapfanye aruna majaliwa wa Rayonsports bashakaga ko imwirukana ku rundi ruhande. Iyi ni ingingo ikomeye cyane ngira ngo tuganireho, ni ingingo idasanzwe. Nabwo ibintu byifashe neza hagati ya Rayonsports na aruna majaliwa washatse ko bamwirukana bigafata ubusa. Muri Nyakanga 2023 ni uyu mukinnyi ukina mu kibuga hagati w'umurundi wakiniraga Umva FC yasinyiye ikipe Rayonsports. Icyo gihe byabanje kugorana kuko yari yabwiye ikipe Rayonsports ko asoje amasezerano ya Noir yo muri Republika Demokarasi ya Kongo muri Umva FC. Nyuma byaje kugaragara ko ari amasezerano ya Noir agifite, by'umwihariko ibiganiro bitangira bushya baramugura. Noir agifite ibiganiro biratangira bundi bushya. Ni umukinnyi wakiniye ikipe Rayonsports kugeza ku munsi wa 10 wa shampiyona ya 2023-2024 wakinwe ku tariki ya 4 Ugushyingo 2023 batsinda Mukura FC ibitego 4 ku gitego kimwe, akaba yaratsinzemo igitego. Kuva icyo gihe ntabwo arongera kugaragara mu mikino y'ikipe Rayonsports, aho avuga ko yavunitse. Ni nyuma yo kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu y'u Burundi yakinnye na Gabo na Gambia. Amakuru twamenye nuko yagiriwe inama na bamwe mu bantu bari hafi ye mu gushaka uburyo yatandukana na Rayonsports bakamushakira indi kipe nziza. Bamubwiraga ko perezida w'ikipe Rayonsports nta mikino agira, we ko yashaka uburyo yiyenza kuri ekipe akanga kongera gukina, ababwira ko yavunitse bazahita bamwirukana. Ibi yarabigaragaje. Rayonsports yaje kumenya amakuru akomeye cyane ndetse anabimenya mbere, aramwihorera ndetse akajya yivunikisha gutyo. Ariko ku ruhande rw'abayobozi b'ikipe Rayonsports bari bamenye amakuru akomeye cyane ko yanga kwikinira ku bwende, ndetse iramwihorera ikajya imuhemba kimwe n'abandi. Imitwe ye yanga gukora. Wahaye amakuru yatubwiye ko umukinnyi w'ikipe ya Rayonsports aruna majaliwa nta kibazo afite, ndetse ubu akaba arasubukura imyitozo vuba na vuba, agatangira kugaragara muri 11 ikipe Rayonsports izajya ikoresha umunsi ku munsi. Iyi ni inkuru y'akasamutwe ibabaje bariyo cyane, kuba yarabikoreye ubwende
ndetse mu bigaragara ni mu ryerye. Umukinnyi ni wa wundi nta n'ikibazo yigeze agira, gusa ubwo yabyifuje hari igihe bizongera bikamubaho, by'umwihariko imvune akayigira bya nyabyo, kuko buriya ubwo byatangiye kumuza mu mutwe abeshya, hari igihe ngo ibyo ubeshe bigeraho bikakugeraho pe, kuko yababaje abariyo. Imikino hafi ya yose yatsinzwe ikipe Rayonsports ni ukubera ko ikibazo cyari mu kibuga hagati. Rayonsports inyagiye interfoce ihoza amarira abariyo muri rusange, bari bamaze iminsi barira. Ni umukino wari ubereye ijisho, ni umukino utangiye ku saa 12 z'umugoroba, ubera kuri Kigali Pele Stadium. Watangiye Rayonsports yataka cyane nubwo nta mutoza yari ifite mukuru. Utangiye itsinda igitego ku munota wa 5 itsindwa na Youssef Rabe, amashi menshi cyane. Ku munota wa 54 Heritsinzinga Ruvumbu asongezamo, naho mvuye kure Emmanuel Manu azabisoza atsinda ibitego 2 bye, bibaye ibitego 4 ku busa. Ikipe Rayonsports abafana bahita bakoma amashi menshi cyane. Iki ni igikombe cy'amahoro barimo gukina. Ese ikipe interfoce atekerezaga ko iradukorera nk'ibyo Gasugi yadukoreye? Wapi, ahubwo ikipe Rayonsports yakoze akantu. Ibi bisa nkaho bigiye guhoza amarira abakunzi b'ikipe Rayonsports nyuma y'ibirimo kuvugwa cyane bijyanye n'iby'umuyobozi wayo yatangaje, ndetse nuko imaze iminsi irimo kwitwara mu kibuga idashimishije habe na gato abafana b'iyi ekipe. Santene sana, kora subscribe nimba ari ubwa mbere, munsi gato y'iyo video ubundi ujye ubona amakuru abagezweho mu ikipe y'igikundiro Rayonsports. Ese waba uri umureyo ukaba utarakora subscribe, uzajya ucikanwa n'amakuru abagezweho kandi yizewe. Santene sana.